الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولم ولدا ولم یکن له شریکا فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام اللہ سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآل طیبین طاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی ارواحنا لہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الا قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ الحکیم فی قرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ان کنتم مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم بر محمد وآل محمد صلوات عظمت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بیاق صلوات حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم عزاداران سید الشہداء ماتم داران خیر النساء آج شہادت مولا الموحدین یاسوب الدین امام العارفین حضرت امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اول چیز وقت کس امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ تمن جنابن ہندس خدمت اسمنز تن پت یس تم سن نائب برحق حضرت آیت اللہ عظما امام خامنائی مدزل العالی و سید علی سیستانی باقی مرجع عظام مومنین و مومنات تمام عاشقان مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس خدمت اسمنز عرض تسلیت پیش کرا خداوند کریم کرین سن عبادت قبول خداوند کریم وبدنین اس کنی غم اسمن سوائی غمی سید الشہداء اسنش روزی جناب فاطمہ زہرا خدایا بحق یوی مولا مشکل کشا امیر المومنین علیہ السلام خدایا سانین دینی و دنیای مشکلات کر آسان خدایا نمن مومنین دینی و دنیای مشکلات کر آسان خدایا وسیل چی بیماری کربلا علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام خدایا واریا مومنینو چلتی ما صدا کرمت اگر یت گامس مز یت مجلس مز یت علاقس مز یپر امیر المومنین سن دوزدار کہ اگر تمن مز مریض یا مریض دار آسے دیکھ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ سات اسمنز کر شفائی کامل عطا خدای یم یت مجلس مز جوان حاضر جوان چھ دیکھ علی اکبر علیہ السلام خدای یم قوم ہر کان جوان رچن ازہر بلا خدایا سانن کرمتن لکھمتن جوانن کر عزت روزگار عطا علم بہار کر عطا رزق حلال کر عطا اولاد صالح کر عطا خدایا دیکھ جناب علی اکبر علیہ السلام واریو طالب علم چھ امتحان دتمت یا امتحان چھ دیوان بیاکت باب العلم امیر المومنین علیہ السلام خدایا تم کرو پنس مقصدس پنس امتحانس کامیاب بر محمد وآل محمد صلوات عزیزان گرامی رت ماہ مبارک رمضان
تہندس خدمتس مز کر میں قرآن مجید آئی پیش پروردگار عالمین فرماوان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان انن والو خداوند کریم اس کھچو ان کنتم مع الصادقین اگر تو یژھان چھو صادقین ست شمار گژھو یم سات ام صادقین لفظی ترجمہ کرنے فرماوان یم سات انسان ون بہ گوسس یمن صادقین ستن وتھن یم صادقین کم چھ صادقین مفہوم چھ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کران خدایس کن دنس خدایا مے تلزی یم صادقین ستن یمن صادقین سے وعدہ چھ دتمت یہن صادقین ہن سربراہ پیشوا امام رہبر چھ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ مز خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پن شخصیت پانے بیان کران امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پن تعریف پانے کران نہج البلاغہ مز مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان دپان کی خصوصیت بیان کران مولا امیر المومنین دپان گۄڈنِچ خصوصیت چھ میں مولا ونان گۄڈنِچ خصوصیت چھ میں یہ یم سات بہ لۄکُٹ بچہ اوسُس میون پرورش گئی کھۄنہِ منٛز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بہ روچھُس کھۄنہِ کٲشِر پٲٹھۍ بہ روچھُس کھۄنہِ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میون پرورش کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہ پرورش بلکہ یم سات جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساوان اس یہ کت کن ساوان میون بدن مبارک اس رلان جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدن مبارک ست یہ تو یہ کہ یم سات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آرام اس تراوان بہت جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدن مبارک سے خوشبو محسوس کرا ایک سالن کر سوال جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب من کس اصحاب افضل امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فلان اصحاب فلان اصحاب فلان اصحاب باقی اصحاب ناو یہ شخص وتھس دنس یا امام یہ کرو تھی اصحاب سوال تہ ونو باقی اصحاب آیا امیر المومنین چھنا یمن اصحابن مز امیر المومنین چھنا یمن اصحابن مز امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دمس ژے وونُتھ اصحاب دمس امیر المومنین ون پروردگار عالمین یم سات آیہ مبارکہ نازل کر ام سات ون جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفسنا وانفسکم یعنی تو چینیو پن نفس بچ انا دمس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اصحاب امیر المومنین دمس تل کیا چھو سا امیر المومنین جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ دمس سچ جانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ نفس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیک نچوڑ چھ گدیر خمس مر یم سات جناب پیغمبر خدا امیر المومنین تلو دست مبارکن پت ون ان لکن تہ کیا چیوان اتہ ان لکو کیا ون دبک اچیوان ات زبدن تو اخ پتہ یلی سات بیٚیہِ پتھر ترٛووُن پتہٕ ووٚنُکھ دوٚپُکھ تۄہہِ کیٛاہ چھُ یِوان اتہِ دوٚپُس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتہِ چھُ یِوان اتہِ اکھ بدن تہٕ زٕ امہِ سۭتۍ چھِ ونان جانِ رسول جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ ساتہٕ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرزند جناب جعفر اس طالب اس عقیل اس بیس جناب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ات عربس مز امری قحطک وری قحط اس چلان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر پنن یم چچ باب کیا تیار جناب عباس باقی یمن دنک ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام چ عیال واریا بوڑ چھنا صلاح اخ فرزند انہوں نے جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سن اس کرو امس پرورش دپان یم سات یم گئی جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سن گھر جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنس چچ بابا ژے چھی عیال واریا بوڑ اخ فرزندہ دن اس
اس کرو امس کفالت اس رچھون یہ اس پالون یہ جناب ابن عباس اس جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سن پتر اس امنیو اخ فرزند بیاق پترا امنیو بیاق فرزند مگر یم سات وور وزن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یمنیو پان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبان جناب امیر المومنین علیہ السلام ات نہج البلاغس مز فرموان دبان بوسو جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجن لخشار پٹھے تتکن پکان یتکن اخ لکڑ بچہ پنہ ماجہ پتہ پتہ آسان پنہ ماجہ آسان پتہ پتہ پکن توے ونان یم سات جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ ہجرت کر یم سات ام مہاجر پانس ست نین یم سات ام مہاجرن تو انصارن پانون برادری ہز سیگ پرن مہاجر ونن دس مہاجرن ون سہ انصارس بوئے انصارس ون سہ مہاجرن بوئے پرت کسی پن پن سیگ پرنوان پرت کسی پن پن برادری کرنوان دپان امیر المومنین علیہ السلام وچھان امیر المومنین وچھان دپان یل ات کہن رود امیر المومنین علیہ السلام کور عرض پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دپس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا مے چھنا یہ دنیا مز کہن تہ بوئی بے چھنا ژٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد بوئی بناوان جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دپس یا علی ژٕ چھُکھ یتھ دنیا مز تہ میون بوئی ٲخرتس مز تہ میون بوئی دویم جملہ فرمان پانے ات نہج البلاغس من جناب امیر المومنین علیہ السلام دپن بناس دفاعی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات دعوت ذوالشرا گو 40 کفار بڑ بڑ کفار آئے دعوت جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سن گھر یہ دعوت کد آو یہ دعوت ات گرس مز رن جناب ابو طالب علیہ السلام سن اسلام بنیادی امی سات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنِکۍ دۄہ یمن کفارن دعوت کران یتھی ہیوان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ون ابو جہل وتھان یہ ات مجلس تتر بتر کران یم نیران دویمہِ دۄہ تہِ یہے منظر ترٛیٚیمہِ دۄہ یتھی جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد خطاب کرن ابو جہل ہیوٚک کوٗنہٕ منٛزٕ تھوٚد وۄتھُن مگر یتھی ابو جہلن لٲج نہ حرکت کرٕنۍ دپان اخ مجاہدہ سفید بزرگ ریش کرت وہ تھود یہ کس یہ جناب ابو طالب علیہ السلام ابو طالبن رٹ ابو جہل یتھی ابو جہل رٹن ام سات جناب ابو طالب علیہ السلام سندس رویس پہ خشم غصہ مگر یتھی نظر کرن نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن تاریخ بیان کران فتبسم ابو طالب سندس ات روی نازنس پھر تبسم کیا ونن ام سات پنس آگس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمس یا مولائی و سیدی اے میان مولا اے میان سردار ووت ون تو پنن پیغام یہ پروردگار عالمین چھ ونمت دپان تاریخن تھو یہ جملہ ثبت کرت امی سات پر امس وعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دمس ابو طالب نمن ژتجہن کفارن مز ونت میں پنن مولا مگر بچس وعد کران اخ وقتا واد اکس لچس 40,000 ہوجن ہند مجمع یم سات بہ ام سی چینس فرزندس ون من کنت مولا فہذا علی مولا تری لٹ ووت ام سات یہ تھود جناب امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش سہ اس میں یہ دینس مدد ہمت اس میں یہ دینس ہمیشہ نصرت کرے امیر المومنین وہ تھود یا علی بحث پتہ 3 وہر بچہ دویمہ لٹہ یتھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کور امیر المومنین وہ تھود امی پیغمبر خدا ونان دس یا علی بحث پتہ تریمہ لٹہ یتھی ووت خطاب کور پیغمبر خداین ام پتہ ووت جناب مولا امیر المومنین علیہ السلام ام پتہ ونن امی سات 3 وہر بچہ دپنک اے لوکو مے پتہ میون وزیر میون جانشین میون وسی جناب امیر المومنین علیہ السلام ام سات کور امیر المومنین علیہ السلام گوڈنک اعلان یل پتہ جنگ احد گو جنگ احدس من چل ساری جنگ احدس من چل بڑ صحابی
صرف رود عادت تنہا جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ لکھان دپان ات جنگس منز لگ 7 زخم مولا امیر المومنین 7 زخم ات جنگس منز تاریخ لکھان تلوار فٹ مگر خداوند کریمن کر امی ساتھ ذوالفقار نازل یہ ذوالفقار کت کن وچ اخ عالم دین بوڑ اخ قصید ات ونان دپن یہ ذوالفقار وچ خاموش کیا یہ ذوالفقار کیا اس پران یم ساتھ عرش پٹھن وچ یہ اس گوڑے ونان شاہی مردان شہر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار جنابی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین دنس یا علی اگر ساری بڑی اصحاب چل سکیاز چلوکھ چل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گۄڈنیتھٕے وعدٕ کوٚرمُت دعوت ذوالعشرس پٮ۪ٹھ ژےٚ سختی ٲسی علی آسہِ برونٛہہ برونٛہہ ژےٚ آرام ٲسی علی آسہِ برونٛہہ برونٛہہ یتھ میدانس منٛز ژٕ یا رسول اللہ آسکھ علی ژلہِ نہٕ امہِ میدان منٛزٕ امہِ سۭتۍ پیوٚو ناو دفاعِ رسول تریم علم تریم ونان جناب امیر المومنین تریم خصوصیت نہج البلاغس مز فرماوان دپان مے آو علم دن کت کن دیت مے پیغمبر خداین علم دپان یت کن اکھ جانور پنس بچس آنپ چھ دِوان دپان ام دیت مے 100 باب کوٚر مے تعلیم 100 باب اکس بابس اکس چپٹرس نمن جوانن اتھے کن سمجھ اکس چپٹرس بنے میں 100 چپٹر ونان جناب ابن عباس دپان اک دۄہ بیوٗٹھ مولا امیر المومنین مے سۭتۍ دپان ام لوگ تفسیر کرو دپان یہ کران بسم اللہ تفسیر بسم اللہ صرف بیس تفسیر بیس دپان یتھُے نماز شام ختم پور مولا تفسیر کران دپان رات گزرے نماز صبح ووت بسم اللہ تفسیر چھُنہٕ مۄکلان ابن عباس بیان کران دپس مولا یوتاہ تفسیر دپس ابن عباس اگر ژٕ قیامت کس صبحس تام یتی بہکھ قیامت کس صبحس تام یتی بہکھ دپس 60 یا 70 اونٹن یوتاہ بار کتاب تلنا یوتاہ دمے بہ تفسیر کر صرف یتھ بیکس یتھ نقطس توے ونان دپان یہ تمام پروردگار عالمین چھُ قرآنس من جمع کورمت سُہ چھُنہٕ کورمت جمع سورہ حمدس من یہ سورہ حمدس من جمع چھُنہٕ کورمت سُہ چھُنہٕ کورمت بسم اللہ من جمع یہ تمام جمع چھُنہٕ کورمت اتھ بسم اللہ من یہ چھُنہٕ کورمت اتھ بیس من یہ تمام جمع چھُنہٕ کورمت علم اتھ بیس من یہ کتھ من چھُنہٕ کورمت یہ چھُنہٕ کورمت اتھ بیکس اتھ یُس یہ نقطہ چھُ آسان توے ونان امیر المومنین انا نقطۃ تحت البا یُس اتھ بیس تلکن چھُنہ پھیور آسان دپان امیر المومنین فرماوان امیر المومنین چھُ یہوے بایُک نقطہ یہ فرماوان جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وہ شہرک علم مگر امیک درواز جناب امیر اگر کوئی خود ونان پیغمبر خدا اگر کوئی علم آسے ہیچن امس پزِ 2 لٹہِ امیر المومنین نش یُن مے نش یہِ اکے لٹہِ مگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سۭتۍ کرِ 2 لٹہِ ملاقات گۄڈٕ یِنہٕ وِزِ تہِ نیرنہٕ وِزِ تہِ جناب جبرائیل اوس یِوان پیغمبر خدایس نش سُہ اوس جناب پیغمبر خدایس نش اکے لٹہِ ملاقات کران مگر امیر المومنین نش اوس 2 لٹہِ ملاقات کران یم سات اکہ سات جناب پیغمبر خدا تو جناب جبرائیل اوس پانہٕ ؤنۍ بِہِتھ یم ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ گفتگو کران دروازن تشریف جناب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یتھے یم تشریف اون جناب جبرائیل ووت تھوٚد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس ونان جبرائیل ژٕ زانہن یہِ جوان دپان جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ مے استاد رودمت یہ چھ مے ٹیچر رودمت دپس کتہ دپس ییٚلہِ خداوند کریمن بہٕ عالمی ذرس منٛز خلق کوٚرُس ییٚلہِ بہٕ خلق کوٚرُس پروردگار عالمیٖنن صرف اوس نوٗرٕچ وادی کٕہٕنۍ اوس نہٕ اکھ اوسُس بہٕ بیٚیہِ اوس پروردگار عالمیٖنن کوٚر مےٚ امہِ ساتہٕ سوال کیٛاہ کوٚرنم دوٚپنم جبرائیل ژٕ کُس چھُکھ تہٕ بہٕ کُس چھُس بہٕ گوس حیلا بہٕ گوس سرگردان مےٚ ہیوٚک نہٕ کٕہٕنۍ جواب دِتھ مےٚ کوٚر دٔچھِنۍ کھووٕرۍ نظرا اتہِ کیٛاہ وٕچھ مےٚ اتہِ وٕچھ مےٚ یِہوے جواب
یہ جوان ایون دپان ثہ پریشان دپس ثک رب الجلیل ثی ناو تہ جلیل بچس بندے زلیل مے ناو جناب جبرائیل دپان یہ جناب جبرائیل ونان جناب پیغمبر خدایس دپس یتھی میں یہ سوال جواب دیت پروردگار عالمین دپس جبرائیل ثہ گو پنس امتحانس کامیاب دپس جبرائیل چون موسیٰ کیا تاریخ دل یہ بیان کرا دپس چون ووس کیا دپس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کن تار کھسان بعض روایتن میں تاریخ لکھان 30,000 ور بعض ونان 70,000 ور دپس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ 30,000 ور یا 70,000 ور یہ تارک نمودار گژھان دپس یہ میں اکہ لٹ وچمت کیا یہ میں 2 لٹ وچمت کیا بلکہ یہ تارک میں وچمت 70,000 لٹ یا لٹ یہ تارک یم ساتھ جناب جبرائیل یہ ونا جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دپس یا علی پلز یہ امام کھول حکم یہ یہ امام کھولنا یہ پیشانی پٹن حکم جناب جبرائیل سے بے ساخت ونا دپس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والله یہ ستار اس مشرق طلوع گژھان یہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام شان جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ژوٗرِم اگر اس وچھو زہد کیا اس امیر المومنین زہد کیا اس امیر المومنین تاریخ بیان کران سو اک شاعر ونان دپان یم سات جنگ خیبرک دروازہ تل مولا امیر المومنین دپان یہ تلن نمو 2 انگشت مبارکہ سۭتۍ 2 انگشت مبارکہ سۭتۍ دپان مگر یم سات وہ مولا اس نا یہ ژوٹ پھٹراوان یہ جو کی ژوٹ اس پھٹراوان مشک کی ژوٹ یہ اس نے 2 اتھو تہ پھٹان یہ اس پتہ زانو مبارکن پہ مولا امیر المومنین رٹا پتہ اس یہ ژوٹ کھان یہ زہد دپان یا دنیا سے میں 3 لٹ طلاق دیتمت مولا فرماوان اب دنیا ونان مولا دنیا ژٕ صرف وچھنے وی ژٕ خوبصورت مگر میں پائی ژے اندر کس زہر ہلال یہ گو دھوکہ دن باقی علی امیر المومنین گو نا دھوکہ ووکہ دن بہ چون ظاہر تہ جانان چون باطن تہ زانان یم سات خلافت رٹنا مولا ہم زہد کیا آخری جملہ میں پائی مومنین تبرکات کڑن یم سات امیر المومنین خلافت رٹ ابن عباس کران بیان دون بہ گوس کوفس مز ات وچ میں مولا دیوان ژھنڈ مت چپنی ٹیب ژھنڈ مت چپنی دپن ابن عباس گو دمس ابن عباس ونان مولا دمس ابن عباس یس میں ژھنڈ مت نالین ات کوتہ قیمت ات کوتہ قیمت ابن عباس دمس مولا ات نا گۄڈنِچی ٹیب کہ یہ مثلا 10-20 لچھ ات ٹیب اگر وہ بازر لحاظ وچھو تیل ات قیمت مگر اگر وہ بے لحاظ وچھو نالین مبارک امیر المومنین علیہ السلام تیل نہ ہیکہ ات قیمت کرت دپنس ابن عباس اس میں تھی ونکن نا دپان یہ حکومت رٹ دپنس یت چپنی تمہ کھت زیادہ قیمت اس میں تھی حکومت دِوان اس میں تھی حکومت دِوان ژوٗرِم پوٗنٛژِم چیز فرماوان ام سی مولاس کوتہ شہادت طلبی یہ کوتہ آرزو کران خدایا بہ کر گژھِ شہید بہ کر گژھِ شہید چانہ وتہ مز عزادارو آج تت مجلس مز آج تت مجلس من جمع گمت یہ عام شخص سن مجلس کی یہ بابد مجلس سون حقیقی باب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آج بابن مجلس مز بہت عزادارو آج سہ دہ آج سہ ایام ین ایامن ہو یتیمی جناب زینب کبریٰ آج سہ دہ ین دہن کو یتیم ناو امام حسن مجتبی امام حسین عزادارو
Azadaro kenzan lahazan hun mehman chu Mawla Amir al-Mu'minin. Kenzan lahazan hun mehman chu Janabi Mawla Amir al-Mu'minin. Tarikh bayan karan, buzmud asho ulama nishan. Sirf karbay sarsari bayan. Kunwi mein mahi siyam yuthi ardahi mahi siyam Mawla sos aksar os Mawla. Prado ekis Allah bisigari iftar karan. Iftar karan. Gaye gasan Janabi Zainabi Kubras. Gaye gasan Imam Hasan Mujtabas nishan. Gaye gasan Imam Hussein nishan. Gaye gasan Janabi Zainabi Kubras nishan. Magar amuk shabu os iftar Hazrat Ummi Kulsumas nishan. Mawla go iftar karne. Yuthi iftar as wotna Mawla atos Janabi Ummi Kulsuman dastar khan sajomut. Ab dastar khan as petas tre niamts. Noon osun thomut, dod osun thomut, be osun thomut yohi bushki chot. Ma emis kor chna amar asan yeli me bab yi emis babas kar habe satha khotir dari. Yeli me bab yi emis babas din habe altisan. Magar emis kor asan azadaron emis kor asan pani jai hoy kari me bab yi mobato. Yeli baba se Amir al-Mu'minin. Yeli baba se Amir al-Mu'minin. Hazrat Ummi Kulsumas ko ta khushi aasi aaj kar me bab iftar mein nishan. Yuthi baba azadaro yuthi kainat Mawla ana emuchati dasar khan emuchati dasar khan yuthi dasar khan wuchun kya wonun pani kore kya wonun Janabi Ummi Kulsumas damas kur bab she mushti gomud bab she mushti gomud sakare wusan panan babu sakare wusan panan babu akla jitrane amsi khawan akla jitrane amsi khawan azadaro akla jitrane amsi khawan Hazrat Ummi Kulsuma bayan karo daban mehiyati noon thotulun mehiyati noon thotulun dalas kori noon thayete ye noon thayete daba entul me pane Ummi Kulsuma bana baba de pane dasti mubarak se dib doduk pyala dalas kori do tulur ye do tulur kaise Amir al-Mu'minin ka bana dalas kori ya kopas manji timti garib timti yatim timti musafir ye jis dastar khanas per mumkin akh niamat asme aya Mawla khayat rehne amse Mawla khayat rehne amse nyon musalman boy roz fakai nyon garib roz fakai Mawla le jason zindagi fida yuta uska khayal thawani man yatim anod yuta uska khayal thawani man asir anod azadaro Ummi Kulsuma bayan karan dawan means babas bekarodi nyon babas bekarar ye kya karan ye neran nabar ad asman skul karan nazra ad wuchun taruka yuthe tarukas par karana nazar kya wana panis panas se gonnet paran qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tamam khudaya yoy sarat khudaya yoy sarat yani rasul godol dunya Janabi Muhammad Rasulullah Janabi Peygamber Khudayan azadaro Ummi Kulsuma bayan karan daba kya kur mein baban daba mein baban kya kur daba enon kamar band daba en godi haye daba Janabi Ummi Kulsuma banan shayad godun mot kamar band azadaro Ummi Kulsuma bayan karan yuthi me ol babu watan masjid maz azadaro ta kainatas maz gitra bang imotriyo bango talatum tol imotriyo bango tufan tol godnichi bang yeli Janabi Rasul khuda gona yemi dunya daban Bilal Medina yuthi Medina em kya Janabi Zahran buz daban Bilal em kya won daban Bilal sunyo sosukla minis babu sund mozin sosukla minis babu ye vakta azan paran Bilal sunyo dabus az barband az de azan daba yuthi Bilal gona azan dini azadaro azan dini em kya kor yuthi em kona Allahu akbar
Medine Kulukai, Medine Kulukai, the was Bilal Sabukaru, Bilal Sabukaru, the Maskazi, the Masjid Allah Akbar Kurut, Hazri Zara Sago Gash, Hazri Zara Bi Putkil Pathar, Hazri Zara Bi Putkil Pathar, Hazri Zara Kur the Barnans, Azadaro, Dayim Azan Kosu, Dayim Azan Kosu, Yamsat Kunwi Maharamzan, Yamsat Kunwi Maharamzan, Ali Wat Masjid Maz, Amir al Mu'minin Wat Masjid Maz, Atos Mazin, Yos Azan Diwan, the Amir al Mu'minin Rukoya, Amir al Mu'minin Rukoya, the Matsamati Azan Kia, Az Dimbapane, Az Dimbapane, the Amir al Mu'minin Bona, at Guldastas Maz, Azan Dine, Yelem Korna Allah Akbar, Yelem Korna Allah Akbar, Azadaro, Kori Malik Ado, the Manjina Zainabi Kubra get your Karar, and then Amikul Sumapuloy, the most Bendid, Baban kills this Azan, Baban kills Purbag, Baban kills this Azan, Yasha Shera Akri Azan, when I was shown the Babu, when I was shown the Babu, when I call on the Malakan Babu, Azadaro, Trayab Azan Kosa, Trayab Azan Kosa, Javano, Son Zindagi Hafida MS, Trayab Azan Heka Buzid, Trayab Azan Heka Buzid, Shabi Oshira, Shabi Oshira, Shabi Oshira, Azadaro, Azadaro. Azadaro, Trayim Azan Kosu, Yele Shabi Oshira Wood, Yele Shabi Oshira Wood, Ali Akbar Swanapan Baba, there was Ali, Babutana Shevanan, Babutana Shevanan, Asparazan, Asparazan, Ali Akbar Kawan, Ali Akbar Kawan, there was Baba, he can one the Azan Parun, he can one the Azan Din, there was Yavani Popu de Day, Yavani Popu de Day, but all Ali Akbar, there was Baba. देखना म्यानियत आवाज की ताकत देखना म्यानियत आवाज की ताकत दमनस कूता ताकत दमनस खमस मस गति बोझन चोनी बेले मदीनस मस गति बोझन में होने बेले मदीनस मस गति बोझन में होने बेले उस बेले आजादारो उस बेले ये साथ करबाला के मोती पे रोज बीमार फातिमा ये अली अकबर को आजादारो अली अकबर को अल्लाह अकबर and be amar quality bistar patar player hidayat madina jumati bedan on salamaches walan be amar kuri kote chigasun danas boy de tabuzat nay nayay boy ali akbar danas katoy danas nabuz da Azadaro, Yoy Mola, Yel Zakhmi go, at Masjid Masgi Awaz, Radu Kotila Amir al Mu'minin, Amir al Mu'minin go Shahid, Sari Gajama, Hasne Nutihai, Imam Hassan Mustafa Zar Bada, Imam Hussein Zar Bada, Amir al Mu'minin Bada, the most Hassan Mawad, the most Shibai, Yabrokan to Modern Nurosoli Koda, Yabrokan to Jilad Hamza, Yabrokan Chair, Potter Ahmed Fatima bin Assad, they should join Muhammad, Kapla Spar Parker, let us go to Manit Samad, Hussein as woman, Hussein Manit Samad, Hussein Manit, Tachi Varia Wadun, Magayata Mawad, Azadaro, Maulana Nagari, you take our own look, Maulana Musrai Zafam Cheshma, Zafam Musrai Cheshma, at Pushan Pat, Wadlich Avaz Gasar, you did Nazra Karna Maulan, at Pusuchil Vadal, at Pushan Abbas Vadal, Maula Pure, there was Abbas, Madan Kochuk, Abbas, Madan Kochuk, Maulan Kawan,
इमाम हसन मुस्तफा दरस मैंने गुबरा वन नमन मोमिन फिर वापस वन नमन मोमिन फिर वापस दरस बाबा इमा से चांद शोक आमद इमा से चांद शोक आमद मगर मौला क्या होना दरस गुबर मैंने मस्जिद ही सभा बोना कद कुतुल अमीर अल मोमिन या अस्ता बुज़म ज़ैनबन या अस्ता बुज़म अबी खुसमन या अस्ता बुज़म जनाब ज़ैनबन यम साथ को घर वाट अतने ना जनाब ज़ैनब कुबरा बकत कर बर्दाश्त नाम आरमन मुझ हज़रत ज़ैनब कुबरा एंड इस पे नाम आरमन को नजर तब युति कर वोगला नालमत लोगन पनन बाब मौला क्या करें ईदवान नमन पाजवन बीट मगर नजर किसी करें ना जार वदान मौला अंत पुनः जनाब ज़ैनब कुबरा दबल बाबा दबल पाजवन का चिकनी एक जवान दबल ज़ैनबा ईमान हज़िने रियसमान करने ईमान हज़िने ज़ंजीर करने ईमान हज़िने ज़ोरान करने ईमान हज़िने ज़ंजीर करने वरने नहीं हज़फियर के वापस वरने नहीं फिर वापस आज़ादो दबल बाबा सीखना में मुश्किल कुछ बाबा मगर कभी साथ आज़ादो दबल स्टोरी पाही मई ये तो शान गिरी बाबू होता हमीद बिन मुस्लिम कलाम बयान हमीद बयान क्या वनान दबल नवशाद बी बाग ए मुझने होल गोंडमुट ये क्या करन ये फेरा किस क्रोमस अंगिन ये फेरा किस क्रोमस अंगिन दबल शायद चैनिस बीबी आत्मा दुनिया कुमार ये बीबी वंदे ए बीबी सिका चखने चलान दबल ये बीबी ताइमन नार कलिमन शोलन मस आत्म नारस मन चाहिए दबल मैं कर नजरा मैं तुझ नजरा एम बीबी क्या करोड़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन एम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये खोलो तो पता है कि कर पत्थर बचिन खोलो जिस नजरा ये लोग कहने ओसिस आत वावस करो नालो बस बाबा या कोई मरगम तूफान मेरा रोटी न कहे मगर मैं अच्छी बाबा न मनोबत बाबा हाथ मिस मगर मैं अच्छी न कहते हुए शेष सोचो ये पर का तैना मजब मीनस बाबा समाना तब ज़ैनब गए लाचार ज़ैनब गए शेर ज़ैनब से मुश्किल अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि
咱们盖的路就这么开，也没我
Cici kafes uçak Arnen masmat yetim na Arnen masmat yetim na Demi vizvatan o zemin asman Kad kutila Ali sada özgatan Ay hayat bir durmalı Arnen basman yedim na Vadna sat jo buk mazlum Vadana Zaynab Ümmi Kulsum Babo babo feryad loyu Babo babo feryad loyu Arnen mazman yetim na Ay kemşiga purnay bab dardlo May madan no kari haslalo Wallo san babo wa pawu Wallo san babo wa pawu Wallo san babo wa pawu Yetiman o suk mol laga Ay baba vasika chuk trawa